har de opfjernet. Fortidens minder presser på i Mig og min mor i aften. Det var godt nok mærkeligt. Det var bare helt fuldstændig væk. Jeg har sådan følt mig som tilskuer, som ganske ung pige til verden. Følg reportageserien Mig og min mor. Nu er det verden, der er tilskuer til mig. I aften kl. 20 på Kanal 4. You best believe I'm in love, baby. Are you getting any? I'm focused. There's no time. There's always time. De fleste vil gerne have noget, og mange forsøger at få noget. You're an attractive woman. This is sexual harassment. You know that, right? I think of it as sexual encouragement. Men ikke alle kan finde ud af Damn it, what are you doing? at holde gnisten i live. I think Owen is cheating on me. Du får sæsonens sidste afsnit af Grace Hvide Verden mandag kl. 20 på Kanal 4, lige inden premieren på Scandal.